Sebelum James datang ka dia paling gerek ngopi. sampai kena. Jam sebelum hebat hari teh boga bangsa alus. Yo. Kamu di dinya. Biasaan Ciri. Sebelum Kerja terek ngopi. oh atuh apa-apa wae erek kopi erek. Erek atuh erek ngopi. Oh atuh ngopi aku ting ngopi. Tuh di dapur rek ninyo mah. Sekalian panggilkan. Kalian dua Siap lah. Saya dipanggilkan datang ka dieu. tenang deh sebelum Ngopi. panggilkan. Kopi telah siap jam sebelum panas kebul enak. Bawa dia. Aduh nih raosnya jam sebelum mah dilayani we ku Mang James teh. Nyahanan lagi ya. Nah, bari ngopi mah geura raos. Kayak namang James mana? Kami Bang Kabilu di dieu. Dasar si seblu berang-berang bayak kieu ngadon hees di karang ai. Dasar si peleku. Budak si seblu.